Mundu kurehaniriria nuri ungi na makinya matatu ni umwe wa mawatho maria maheanitwo niguo kwitana na homa ya COVID-19. Watho uria utangithingatwo thiini wa biacara imwe ni undu wa mirutire ya wira. Biacara cia nyuthi na salon ni imwe cia mawira maria ahuri biacara matangihota guthingata watho wa kurehaniriria, kuona no mwaka ukuhaniririe na uria uratungatira niguo uhote kuruta wira wa kwenja kana wa kurama njuiri. Gukiri uguo, thirikari ya kaunti ya Narok ni irutite watho wa kuhingwo kwa salon ciothe hamwe na inyuthi, itanya riri gutigirira muingi ndugukorwo ukigirinigia kunyitwo ni virus cia COVID-19 ni undu wa kwaga kurumirira mawatho maria maheanitwo ma gwithema na homa iyo. Tumeweza kufunga all saloons na kinyozi kwa sababu imetoka amri ya national, wamesema tufunge. Haya ni mali tuweze to ensure social distance. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria ni erega kwanirira ugwati uria ugumiire andu aria mathiaga inyuthi-ini na salon, akiuria ciambe cirugamio nginyagia riria ugwati wa homa ya COVID-19 ukanyihanyiha. Ucio wa inyuthi na salons ni ndina thina naguo ni to ni nyonete kau ni kaundu andu mataratindanira no ni kwaga kumenya. Ni ngwira andu othe twimenyerere inyuthi na salon tondu cikoragwo cihudumeire customers aingi muno na indo no iria imwe irahuthika. Ona gutuika onjoria aria marutaga biacara ici mari na kiriro gia kuinyiririka kimuturire kumana na kuigwo kwa ithukumiro ciao, onjoria acio ni moritio metikire kuimbira ikinya riri guku makiumiririo ati nduma ndituraga na no gugukia COVID-19 ithire. Kuringana na wira uyu wakwa ni gurutaga ngahota kuriha nyumba na ngahota gutithia family yakwa yothe, nyumba ya wira na nyumba ya guikara. No riu thirikari ni amba gukana gutwira tuhinge wira na tutiramenya uria tukuhota gwika hari maisha maya maitu. Na machungu kwa sababu nimeajiri watu watano na wako sasa waweze pata mapato yao kwa kila siku. Hapana tazama ya serikali kama adui. Serikali inataka kukusaidia wewe ukaweze kuishi vizuri, wewe uwe na siku nyingine ya kuishi. Kwa hivyo wananchi tusaidiane na tuweze kutii sheria na tuweze kufuata maagizo ya serikali na ya madaktari ili kusudi tukue salama. Watho wa mundu gwikara harihu na uria ungi wanirirwo ni kiungano kia ugima wa mwiri thi yothe WHO temwe ya njira cia kwitana na homa ya COVID-19. Wanjiru Meta, Inooro TV.